Leli SK igcokama elisha mfo wamanqela inhlaba ephika kamashana Madevana Mthandeni Artwork 2025 CD izwe libomvu limhlophe basifaka emoji laphana isihloko se-album sithi gcina nci yabona ke lapha kudizayiniwe bafana afuna ukukhohlisa ungezwa umuntu edlala ngawe creativity la ikwelinye izinga futhi sekunjengoba kade eshilo ke ukuthi yena uzodedela i-CD cover kusasa i-list ngoLwesine uyayidedela-ke i-album yakhe njengoba echaza kodwa-ke kungenzeka ukuthi mina ngisho angilandelanisi ngendlela asho ngayo kodwa nje into ethi ayibe kanjalo right. Sisakhuluma-ke ngayo-ke i-album cover enhle kakhulu uyabona laphana iy'ntambo ukuthi kucatshangiwe impela right. Laphana ku-YouTube Mthandeni niyakhumbula ukuthi i-album yakhe or i-EP yakhe yaphuma kabuhlungu laphana online kungaziwa ukuthi ikhishwa yini ikhishelwani ngaziphi izathu kodwa-ke ngeyi-20 uphinde wayibuyisela kuMthandeni ebusuku yaphuma-ke i-EP yakhe futhi again once more njengoba niyibona ukuthi iyatrenda-ke position 12 26 28 laphana-ke kuma-trending chart ku-YouTube eyokuqala ithi 24/7 ina-251,000 ama-views eyesibili ithi France City ina-85,000 ama-views eyokugcina ithi Umhobholo 78,000 namanikinikani ama-views ngaphezulu okuyinto-ke le emangazayo ukuthi na umsebenzi wakho ufike uyatrenda uphume uphinde ubuye within 4 days iy'ngoma eziwu-3 seziyatrenda futhi so umuntu ngeke uze umphuce into yakhe ithalente lakhe azalwa nayo uthando abantu abamkhombisa lona ngokuphusha lo msebenzi wakhe besalinde umsebenzi ozophuma omusha sha kuleli viki before nje kushaya uLwesihlanu. Hhayi kusazoba nzima kakhulu bafana kusazoba mnandi kumaskandi asazi-ke nabanye bakhiphile-ke nabanye basazokhipha bamemezele abantu khona bazokhipha before end of November so kuzoba mnandi kakhulu endimeni khona bazokhipha early December kusazoba nje isiminyaminya nje kucace ukuthi ubani inkunzi so injalo-ke indaba-ke siphinde simbonge kakhulu-ke kuyo i-CD cover or i-album cover laphana clean very clean enhle kakhulu lokho kumele sikuveze sikucacise siyinto FastFood TV la ukuthi siyawu-appreciate-a umsebenzi omuhle abawukhombisayo abaculi nokuveza nje ukuthi ena baphiwe kangakanani ekucabangeni izinto ey'julile. Ngibonile laphana kudlala enye-ke i-15 second video laphana ku-Facebook ikhuluma ngeLembe eyi asazi bafowethu iy'nto zakhona laphana kumaskandi abantu-ke bayayenza leyo nto leyo ukuthi hheyi ungibheke kahle phela shuthi maybe ngifana neLembe noma isingathekiso asazi kodwa amancoko anjalo-ke emculweni singathathi izinto serious akuliwa bafowethu kuyancolwa nje kuphela umsebenzi uyeza-ke futhi kusasa-ke khona azokuriliza-ke okunye kuMthandeni kuzobonakala ukuthi yini njengoba kade ememezelile kwenye ama-post ukuthi ama-CD cover i-track list maybe kuzoba ne-prom asazi kodwa-ke nizobona-ke uma esememezela leso sikhathi leso. Bye.